ke kata sembale mah taimi ni ko to pe ha ni te wa pe to mengen ja ta tu benera tu ha
utangi. Kani ufai hanga o lahi. Kare au ai pe ia ke uhui e kuhia. I kai haku mea e mau. Piki me ki ho kau. Hake mei fai toka puna ki tai roa e maratu tuku ke ufa atu tamai ai mea mo ui ko tope. Ko koe nai tupu mi ai o mau whainga. Ko koe nai ke wholofola ke tupu mai e la a pe manahi whetu u. Ko koe e ku tanga loto ki ai e whausā me. Ko mau uwhanga anga ai a whiona mo mau tupu anga. Me i tau tangata ki he tau tangata. Koe poto me mafi o e a whiona o ta e whaalaua. O me kai ai hano ngata anga me hema ki tō mata. Ka lo mau ngā hangahake ki he langi. Woke koe a whiona o me kai ai hao ngata anga. O mea leo mau sio ki he baba. Ai lau piriona ai ngahi whetuu mo e whema menite ko hiko ni mai a o e a whiona. Ka koe tua ngahi koe ia tala mai i he hoko mai ho alo. Ka nange nofo pepe mo e ofa i he ne fufu i he mafu top tapu e a whiona. Ka toki talaki mai he kosperi. Tā ko ahe nai ofa pehe pehe o tua ia me he kamata ana. Nai haho ki mautolu i he ofa ai a whiona. Nange whatupe o kwesi i he ofa ai a whiona. E ama whewhe ke lawa he tangata ko whahinga mahala. Ke mahumahi no i he whahinga o tua lahi, o tua tai mahakurea mo mafi. Ka hui mautolu ko e efu pe he awe a whiona. E ke toku whina ngalo ke hoko mai tuunga pe he o wha. Ke ai kakano ko kakano ho mau whahinga. O fau mai he marawa e wha e o mere. Ko hi ke hoko e a whiona ko taunga tangata ke te mautolu. Ko hi ke hapu o ngohi e maunga mahi. Ke hapu o tangi i e mau tengi ki a. Ke hapu o tuko e tawhaaki o e mau apesia. Moani e lawa e puna ke ko haia taha tu tawhaaki i o mau aho o hoko e a apesia. Ka ko si supe. E toki aha e whahinga e tangata tala loto mai ka o apostolo ko sperias o ne. Nai hopo mai a whiona o ai kakano pa ke hiki mai ai tāpane kare. Hiki mai ai lotu me loto he wanyo whotuku ke kere o Palestine. Ia nau mamatai ki a whiona ta ko tua whakaririfu e whokauno tua. Ka ko tua mohu alo ofa. Alo ofa e inasia e peki a koe. Nai tupu ake pehe loto whare whamiri. Ke whai ai hono tāwha ingo ake ngahi a monaki o i rotu. Ka fia e tamai mo fa e ke momoi atu ai tamani ke fai hono hoko atu hono ta fai ho e polis ko tupo. Ka ni ai he mai ta ula.
O ne toi ako ai lotu, mo ilo ke o tua. Le ako ai mo ui. O mo ui o kai mo o fai mo fua. O hira mamani de mo hoko mai ki ai, ko mamani o fono fai kata. Le ako ai mo ui fie kai ai. Ako ai mo ui fus mo o mo. Ako ai hape ako ai mo ui fe bahe aki. O mea ku te mao, o te bahe ki o kau ngā ako. E nāne tautu i mahi maranga e kau whaifu kau. Pea tō paki ai an mo ui pe moe mama ai awhioni. Pea hoko mai si nā paa ki toa. Ke hoko atu ai mo ui i mamani o kumau iai. Whawhenaki, nai i ai toka te rini o polisko tukou. Ma koe uho i an mo ui whakaua e siliana. Nāne hoko mo i aonga ke whamiri. Nāne hoko koe ofa anga ki he waifi. Ia nāne tau ki e whanau to orahi, aki hono lau maari e ofa. Koe mea ia nai tāi ai uho me he api ako. Ka nai whakatoka me lo to whare e whamiri. Koe lau maari e whakawai siriana ia nai tō kaki, ki he me ngahi whanau tama. Hoko e mau mo ui, koe mo ui o wharawa ki gresi ai o tua. Ka mau mawhea mea koto a mea te ia kune whakakau kaua ki mau tōu. E haoni ko topoto o tamai o eiki. Pei kai ke tupu ke sia maari e me whakaosi e te mohui. Ka nage whaata ke hoko mai e mahaki. Ke hoko mai e mamahi. O hono whamaone o ni whakaosi hono teu ia. Ke hoko atu ke api o teu e awhioni. Moni e tawa roto ko mau whanomo ki ai. Vete e tamai koe ni. Whakata hono loto he lotu mo whakatamana. Ko lolo e mo i ka kato ia ato nai si ho. Monu ia ka patamata mo vevene. Fai to e fono ngā pene ilo o no whakamo ui. Tā kua nai kai te mama o koe o tua. Nai kai te mama o koe me mo ia ngā pā. Nāge ia i tala he whatu sā me he teo tono fulmahi wā. Te mauhola me he mi hola umari e ofa. Ka mau ka kaka ki wawao ai whai ka whakau o kuke iai. Ka mau ka hifu di lolo whanua, ki ai hola umari e ofa. Ka mau ka alu kore whakapuri matou taha mamanike, ufu ki matou. Kai whiunga whakapuri a koe au ki wawamaki pe ki matou. Ia nā manawa mau whae nai iai pēa a whiona. O ke whai ai ho mau tā whai ho i ho. Ka te whake te matou ma ngahi tare niti mo ngahi tufokanga. Nā ke iai pe koe me i ka matana. Koe o tua a whiona o ke teke iki me te matou. O ku turi mui o hange koe laua whatisā me o whumātoru. O hoa o wha ku turi mui me te matou. Koe ma mahoangi e mau hola koe ofi mai anea e a whiona. Whai atu mau whono ngā mo wako, hange koe tala o e whoma mau koloa. E mau āi o ilo, ka koe nofo ama e ofata e ngata. Koe mau whoki e mau tamai whahe mani. Whakiraki koe kresi au sia e pekia koe. Ka mikari aha mau tō tamaki, ki he mo ui ko hoko atu ki e ni mo ui. Munu ia ka kai unau tui pe tai e sisu kais, o nau eiki mo nau wha mo ui. Tāla wholofolau nau maku ai mo ui tai ngata. Lord God, we give thanks to you for the life of our fellow human being, but fellow ex-students from Tupo College. A father, a husband, who dedicated his life to give generously to others. And we know that it was not just a coincidence or something that fell from the sky, but he was shaped from the womb, from his mother's womb. Your spirit of love was there. Even in the household of his parents, he was raised in the teachings of Jesus Christ, to know that you are our Lord and our Savior. And he moved on to be shaped by Tupo College with his discipline and Methodist discipline. And when he came out, he was a man that was trusted not only by the families, not only by his own village, but one day he found a love of his life, and his wife and children and many more children that added to their household. That is the sign of a man that was shaped in the love of God, and also to know
that what we can do, yes, it is in you, in the power of God and Jesus, we can do all things through the one who strengthens us. Kapapole mo oe tamai koen. Na ne mawhaia ke whai me au hulu atu, I ono mawhai whakai na tula. Ko hi koe awhiona. He did great things beyond his natural intelligence or natural gift. Because he trusted you, O God, and you blessed him. Like our verse today that we have, the text for his life. It was you, O God, who generously gave to him gifts. And through your generosity, O God, I was able to give generously to others as well. Kalau mau whawhetai a te hio Grace a whiona. Mau whamamonia e aho koe. Kalau hane te mau whakatoto mui ei te mau whaimonia lo tu. Whaimonia fua ka venga lo tu. E kai te mau masima ki mau tolo ka venga. O mau pepe o hiwa mau nofo o sio ko mau iwi. Ki o mau ni mau si e mea mau mau ke whai ake ngau e lo tu. O whawhetai. Ta mai o eki koe. Na ne pore. Pore e iwi lahi monia lawa kuna ke. Tau pore mu ai hono iwi lahi. Kai lawa ai ke tau kapa sia. O au sia lahi. O do mau hanga ki hawhio. Na tā pua ki mai. Ai whona wahe o mau whai. Kai hulu atu e tua tuku ke huluki. E moi anapa. Ai amo naki mo na siweri koula mahuinga, maka mahuinga. Ai moi e mau whanonga pe mai a whiona. Koe Grace ka hoa whiona tuli mui na te mautonga. Mono i aga ke tamata mo te whine. O mona ai Grace koe a mo tuli mui mai. Pene tō i hana tō a ngā. Whāma hono toi, tōru toi mo i whakatomala. O whakata e me mo ui ke kō mai ke ai a whiona. Mana o mai a eiki o se waniti. Mo e wholofonga mo teu ko hiwa e ahamoe. Siwi tō koe me mo e whamiri mo lotu ke a whiona. Nonga koe mo mako he tatae o ta mai ko tō me. Nonga koe me ki whakatawa ki ha sirima mo a koulu. Nonga koe au me ki whakatawa ki ha whare mo a koloa whamateri. Koe nonga koe au miringi a Jesus Christ. Ono raumari e. Nonga e nake hōke o kaula kōlu. Nonga na unofo. Mana he he loke o runga. Mana o mui mo nonga koe au lotu ke hō mai. Homai ke tofe fine, homai ke tau kete, homai ke whakatehina, homai ke whanau. We pray, O God, in the spirit of your anointing, breathe, O God, once again, the breath of life to all the loved ones and all of us today. Taha pua ki mai atua mo ki taria mo alotu mau whaini, o mau whaino toa peia, makatuunga, I huafa o Jesus Christ o mau eiki. Amen.
furu. O i ngai sami. Nana mo sese ko tangata i toa. I lo furu ngai sami. Ei, ko e ho mau no fuanga he tō tangata mo i tō tangata. Ei ki whakatupo e ngahi mo unga te whanau e mamani mo i furua. E o talu me mua au i puonga. O tua pia e a fiona. E whakafongi he fu e tangata mea wai rai. Pea ne pehe. A ko a tama o ki mai. E matau e a wheri ho wakai o nge koe ane a whi. E me o si. E a fo uasi ke po ui. E awe ki nau tō hange hawa i whaa. Hange ha mo he ho nau kotoa. Tō kongi ho nau hange ha kuwai musie. O kongi lano mata mo tere mawe. E whiawhi. Tūsi fo pe mai. E koho hou hau o kumau o si ai. Mau mou tā fua i te tā maki. O ke whotu i mau mahi ia i ho auna. Mau mahi mea fufu i māma au fofonga. Ke kua pāne ho mau mahi a hau kotoa. I ho hou hau. Mo whaosi ho mau mahi tau hangi ha tau noa o kuronu. Mai aho ho mau tau tau i whitu mufuru. E kalahi ho tomu i au nai ke malu mufuru. E koto riki a ngā. Rongo sia koe muna. E kutusi vai e tau muna. Mai ni noi ho hou hau o na mawha. O lahi o tūtama ki o tau mo ki ia. Ako mai. Mau whakafua me reha mau mai a ho. Mau tu mai a loto koe. Iriu. Eiki ko futu. O lorou te ria ho kauta mau eiki o ki mau tōru. Mama koina ki mau tōru ki pongpongi ake o alo o whana. Mau mawama mo whiwhia te mo mai aho ko toa. O mi ha whiwhia ki hoa mo i furoa. Mau whawai mai e a whiona. Ngai tāku ko mau whena ngai mo ko ni. Ha hau ngā wei no kauta mai e ki. Ke nau whana o laklan. Io, te tau toro. Whakaofa e ki ko mau o tua. Ai ki tū maa. Te mau toro e ngāwe aho mau ni maa. Io. Ngāwe aho mau ni maa. Ke te fuotuku mau ia. E me. E tua ke tau iwa. Mo reo i matau iwa. Mata. Viva
ni. Kuhaya i waku sege a paula ki kakai tori to. Ko vahe kono kongo furu manima. Ke malau e puia ka kaha pe mo se tuata. Ai au pe he fora. Ka koeni ko fotu wa karaisi ni he pekia ko polo e whahinga kua moke. E koe mea i he fōu mai i a tangata ai mate. E fōu mai i a tangata foki ai toi tuku o i pekia. I o hange tofu pe o kumate ko toa pe i a ātama. E he foki e whamo ui hake ko toa pe i a karaisi. Ka e taki taha i hono wāhenga ko polo ko karaisi. Koko ai atu nau toru o karaisi o ka whai e ne hā ere mai. Toki hoko ai ngata anga o ka tukuange ea ai kule anga ki e o tua iyo ki tamai. O ka kone whakakaanga ai kule kotoa pe, o tukunga kotoa pe, o māhoi. E kua pau pe ke ne hau, ai oua ke ne tuku ai whiri kotoa pe ki hono lano wae. Tā ko whakakaanga mo i whiri whakamui a mate. Ke oku lau, na le tuku ke i lano wae o nā ai lea kotoa pe. Ka e ai mai hakaha tene pehe, koe hā aianga o i whakatuku o i pekia. Koe hā aianga o i sino te nau hau mo ki nau toru. A siana tai loto, nā mo mea o kuke tō e koe o kai whakamu uha ke ia o ka pau i kai mate. Te koe mea o kuke tō, tāna e hai o kuke tō ai sino i mea te me hoko ki ai. O momo i tēnā pe, hau i tēnai pe ha akau kehe. Ka oku atu ki ai e o tua hasino, o whakatau ki he me tuku ni, e ki he whahinga tēnga taki taha, kono sino o ona. Tāna e hai o kuanga taha ai kakano kutoa pe. Kai kehe o kutaha ai kakano o i tangataha. Kai taha kehe ai kakano o i manu. Pea taha kehe ai kakano o i manupuna. Pea taha kehe ai kakano o i ka. O ki ai whoke e whahinga sino whakarani. Mo i whahinga sino whakae maamani. Ka o kutaha ai teunga o i whahinga whakarani. Pea taha kehe ai teunga o i whahinga whakae maamani. O kutaha ai teunga o i na a. Pea taha ai teunga o i mahina. Pea taha kehe ai teunga o i mahi whetu u iyo. O kuwhai kehe ai teunga o i whetu u koe. Mo whetu u koe. O pere mai toi tuku o te kia. O tō koe koto au, e mo tū koe koto tai koe au. Tō koto paraku, o tū koe koto te maria. O tō koto vai vai, e mo tū koe koto maro. O tō koe sino whakakakana, e mo tū koe sino whalau maria. Pau kia ia sino whakakana, pau kia mo sino whalau maria. Ane hoki koe mea koto ki, nai hoko e wak tangata a tama koe kakana mo hui. Nai hoko e a tama ki mui koe lau maare whak mo hui. E tala hai o kua hoko ai whak lau maare, kai ke, wak kakano, e to hoko e lau maare. Wak tangata e tuku whakai maa, whakai maa mani. Koha mea e whakai. O noa e tangata koe tuku whala. I longa pēa ngā mea e tuna, te mauia i whahinga mea e. E longa pēa e anga i tuku whalangina, te mauia i whahinga tuku whalangina. Te hange ko tau manu ai i misi o e mea e ku, e ko o tau manu ai i misi o e tuku whalangina. Te weni, te mea o tala atu kai. O kai lava e kakano mo e totoa. E kosi mo e pere e koe amo o e kua. Maa o kosi e auna ai kai whakauna. E, o talaka miskele, e kai te tau moi kotoa pe, kai te tau iliu kotoa pe, ia koi momento. Ia koi ke mo pe. E ifi whakui ai tau pite. Io, e ifi ai tau pite, te ai kotu ai pe kia. O
o dai whakau. E ko ki tau tau te ririu. E ko ki tau tau te ririu. E ko pau, ke ai e mea au hani, ai tai whakau. E ke ai e mea mateni, ai tai whakamai. Ai lewa e mea au hani, ai tai whakau. O ai e mea mateni, ai tai whakamate. Ke ai tau kosi, ai kola koia, nai toki. O ngia na mate o ririu, o i kuna. E mate, o wha, o i kuna. E mate, o wha, o kuna. O nuo mate, koe amahara. Te koe maru hinga o amahara, koe la. Te whawhetai ki e o tua, e ne tuku mai ka me kunu. Te la wei, o Isu Christ. O ia kaina, yokai na whaaki, o tu mau, e ngau. Mo tuku e kina mau e te i ngau e ai e ki. O mo ulon, o mea ki e ki, o whaamasia. Kai koe lau aina.
Memangnya aku malu ini jahat itu. Ilong mahalaha ike mo umi ilong ayat kemeroto kikuni. Kali esisu hata hapehe. Oku dekumi esipinaihe.
ke koke e tratau ki te pahu, mai o mo tua, e riko, mai whanau, e whanui hono me toa ke. O whanui, mātou ki a rong se tua, e kai na lotu e ako wharia, mai mahi to toa ke, o tau kemi ki a hanui. Kai tā no ki whana mahi, e kai te hati, a mawai, ka mo te kia, o ki mahi no ki o ki kai, o sino hamai ki a ki kora ki kai. I want to acknowledge our Rarotongan family who are here with us this morning. Together to celebrate the life of Madame Goro Nava Akupana this morning. On behalf of the family, thank you. Praise God for you being here with us to share our pain and our suffering at this time. Only believe in God. God has the gift of life to each and every one of us. If we believe in Jesus Christ, then we have eternal life, even though we die. So on behalf of the family and the church, thank you very much for being here with us. I know that someone will play in Rarotongan today. Make the best team will win again this time. As we are sitting in the house of God this morning, I just like to invite you all to think about a gift of living or a gift of giving. Why do I ask the question? It is because of the favorite verses of Madame Goro, taken from the book of 2 Corinthians, chapter 9, verses 9 and 10. It says, as the scripture says, He gives generously to the needy. His kindness lasts forever. And God, who supplies seed to the sower and bread to eat, will also supply you with all the seed you need, and will make it grow and produce a rich harvest from your generosity. Think about the giving from God to us. Also, think about the gift of giving from us to others. Koe kaweinga ia koe aponi, ke whakaukau ko whanawai ka me te kia o aponi. Koe to'o bebe ki pōt meso o kola e te kia o ko mai te me ua koe tō wakiwa mo te sa o tōru, esi mau na ua e te lau o kola. Koe lau a kola, o ku waki ta kripi mana ko e o kua e ngā mea ofa i he masiwa. O kuanga e rei ma o pe e ko e o kua o kune whakapula mai ai tau ngā oe mo te waki mea to koni mai ka kai to tō te. Ka kene ai ke lahi ane o mo mea o ku mau ko e uki o lahi ane ia o mo waki. E whamita me kai no kano, e maro e sorokora koe ni ai pe kia, o whiu ki whiu. E ka hae pina mana koe, ana paa ki e vesko. Ka mahina ke pea, ai tala noa pe koe toko lahi o tāwiri koe ni. E ka hae ka tamai o piki papa. Ke vete ke waka. Kaya taha te ia o ina roto, kala roto kia i huna waipi, ka anu pe ke mako moku. Te uri ko i te tau na tupuni e hene tamai ke te ia, o na whato ia ki toko mati. Ao na romo tō pāti. Kaya whaambea nāta aia ke mo ui, e omo ne māmāti, ke pai ke huna whatu. I always struggle with Nava's favorite verse. And I wanted to find out why does he like that verse. Because it talks about the gift of giving generously to others and from God to us. But I realized that some of the families shared
how Napa loved them so much, how he looked after them, especially his sister. And that was one of his prayers, to ask God to give him a life so he can still fulfill this task and still get his parents told him to keep on doing until he died. So I think as we are here this morning, this verse speaks to all of us. Think about how God gifted us with His love, wisdom, and life. That's why we are here, because we have life, because God blessed us with life. Also, He gives us a lot of grace so that we are able to give it to others, to give love and grace to others. So I think that's a challenge for us, family, and those who are here this morning as we celebrate and Paul's life. The question that we need to ask ourselves, are we a giver? Do we like to share what we have with others, especially our loved ones and our children, our friends? So that's a challenge for us this morning, to think about our God and faithfully love each and every one of us. And His grace so much for us, abundant grace given to us to enjoy. But also think about how we can spend that love with others while we're still alive in this life. So may I offer here, best for ko yang akan follow dia ini. Kalau maya itu tangga ko yang mo, tangga ma oni. Aku le ilok ella ania opa opa dia ini. Best ko ini untuk oya kami sama dia kahawa. Best ko yang ono iba. Oya itu kau yang tangga ma oni opa. Kalau tu dia nanti dia yang akan follow. Dia follow. Yang Again, is not a preacher, but he's a member. So he comes here and listens to some of the sermons, and I'm sure that he meditates on the message, and I'm sure that he believes in his God, and also I believe that he accepted God in his life. And that is for us to know that Patanipolo received Christ into his life. Kalau tu nak find before say to that, I find in Patanipolo I want to call you for Sautomai. If us also in the morning, we pray prayer of repentance. Kalau we find there I want to call you for Sautomai, kita harus siap mengelakkan. Kalau we tahu Tuhan dari waktu yang akan datang. So to all of us who are here this morning, I would like to encourage each and every one of us to make sure that we all accept Christ into our lives. If you want to live eternal life, that's the only way. As he said in the Gospel of John chapter 3, verse 16, whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Pag nila makuhin natin yan, makakalabuhin tayo. Ipagkira ko na matagpolo. So as also in the Mokui, na namahakikira, kaya nakaiya ako in the Mokui. Kaya ang nakuha, pahagi kaya the last time he was at the hospital, he was very low in his life, and he was about to die. But God gave him more time, and he lived on for another 3 years, according to his wife. That was all that I did. And after he left because he celebrated with his son, his 21st, and also he had more time with his children and wife. Voy a componer, como malo es el presente, malo es el
Ina tu buat nampak. Maka tu saya lihat pada mati, dia mau pergi baik lagi kita pun. Inilah kita harus proses dengan pemahaman. Saya tak penuh nama karena rotu itu orang orang yang orang belum bisa ini. Kalau mau ruia, kita harus proses dengan ui, lalu nanti akses lagi. Bahawa kafe, sahabat kafe yang mati ya. Kalau kita saya kalau ini, yang mengalir wow itu, saya juga mau kuliah sama itu. Thank you, Sen. Kita terus dengan luas, kita akan nampak dan kita akan contribute to the children. So I pray for the peace and love of God to be about you and your family. Continue on living and relying on God for His gift of giving. You will know that. And you will know that. So, tahu dia kaya orang ini. Kalau tolak hidup kita tahu tahu nak tahu magai tahu apa apa ini. Dia orang dia tahu ni mama. Dan kalau ni berapa apa ini, kalau tahu ini kita tahu suami. Tahu buahnya, kita tahu dia apa, tahu amanah kita dia buat, tahu tahu sekolahnya. Kita mai berpula punya mana tu dia, kalau punya berpula pergi fiksi mana tu buat dia orang. Tapi dia orang yang bagaimana orang, dan suatu mai orang yang dia berpula, dia tahu mana kita. Suatu dia orang tahu dia itu tak betul. Tahu dia pun, tahu dia. Oh, ele mama, pai go que ofa pedro. Que ofa pedro. Aí pai mama ni eu, o mais eu tô amando tahu. Tahu dia bahaya, mara oi mo eu tahu dia. Tahu tunga tahu dia. O que ofa mais o bidan que mana ko eu tô. Mana ko tahu. Mana ko tamai mo ta kita masih kita ini ofa. Mana ko ayana ko ya tahu apa kono ko ya mama tahu tahu tua o kita mana ko ya tua itu ini ko de omai dengan me apa masih ba kita tahu masih ba betul kita akan itu mari tahu masih ba betul ya bahwa tua omai ini kita malu kita itu mana ko ya apa omai ana me apa kita nasi itu tahu masih ba kita tahu. Kalau bina ekonomi warna lelai mau dia luar, yang lelai mau dia. Kerana jawab atau kita panau, jawab atau kita dengan mana. Kalau kita yang berpikir, warna lelai mau dia kita ini betul dia punya suami mau dia hanya apa punya keinginan dia. Nah ilo ya dia apa dia melakukan hal itu. Pone mana tu besok pola tu ini. Pone ilo ini, ofa mau pergi orang tak kiri mana tu. Tak tahu pergi kau lok supaya lotu tidak. Tak tahu pergi kau mau lotu, tak boleh mau lotu. Oku kita tahu tu ofa, ofa kita tahu pergi kiri mana tu. Tak boleh kiri mau ke omai hanya ofa tu yang keinasian kau masih bar. Dia kuat. Pegang tahaya tu mari, dia mau tahu tu mari. Tahu masih bawa kalau mari, tahu masih bawa follow, tahu masih bawa ini. Kalau kau tua, kau yang kita tu mari dia. Kalau kau tua dia, kau punya suami mari, aku pulang. Kalau jangan kau ya kita mana auto. Kalau ya, kalau tu apa tu betul tu buat tahu ya, kerana aku itu buat uhi kita kerana kita tahu apa, kita tahu apa. Kalau kita dia tu ni, kerana dengan kalau lokal, dan berapa orang mau uhi. Ilo apa? Orang tu apa punya suami mai ai tengah mau uhi kita orang tu. Ai kali ni nak orang kita dia, tapi lelai nak orang kita dia mau uhi. Api aku betul apa? Konon nama itu. Orang yang ada itu ya apa? Anak keto, kami,
ke to i fetu na le ia e ne to ko ia ai te na mo i ta mai te o tua pe ne to para pe ko o tua pe ke ne hanga fa tu pu ia ke la ke tu ma ia o ga nata pe ke ma ke to ni a no family se ni ta mo fa na ta to ko ni a ia me ame tu i le ta ma to ya mo fa na ko ma ko mo uia ko tu mo uia ai ta mai ko ni kai panamo ke ai tala loto e family ko e tamai o e ki ofa tua kavena i e loto fare o e family pe a kuwa mai e ke o sino ha mai ko e loto ai ko e pa toka na masta o ruta o ke wa ko e ka rovia ke ka ma to mo ui na misinare ya ke o te tau ni mamai Kapal Tuhan hai otwa waki mai no rega. God gives us His best, Jesus Christ. He gave His all for us. Hanga ia to mai kono aro asisu Christ. Wani mea opa le lenta haya te maati tautoru. Kene te hanga o mai ai mana ba te moi ea te ki tautoru ke tau mo uia. He gives us good life. Kaya hana pe o toa whaka whonu ki tau tōru, ake ngai mōmahi e moi soto, moi kilo, mai mea katoa te. Ka pau o kuwhai e o toa mā ki tau tōru. Koe whaaru ai o toa ki ene kakai, ke tau hima whoa. Kaya wikai koe tau whoa ki, ke whai whakawhakauria. O wikai koe tau whoa ki, ke whai whakapuria. O wikai koe tau whoa ki, ke whai hirisia. Ka tāmai e koe whora, o manako kiai anapa a koe tau whaki whai fia whai ake a roto ofa whai ki a roto lere whaki i he fia whaki i he lere koi kua kiai ai o kua te tau angareba e o kua whakalaki tau mahania te whatu hina nia me te au ko ia o whakalaki a te o mai ko ina na ke tu ke ta ko pa ki kai me lo the gift of giving depends on your inside, of your heart. If you give according to your heart and your love, it's the best gift you can give. Papa mo fai o aki you do it as a duty or a obligation, then we can get our money. E te ke whaki te mo toi lau rāpo. E ke whaki te mo ke kina. Whakitari te mo kura maari o mai nā waka ki tau rāpo o tāku. O si lava e ngā wera nei. O si lava e tau e lei. Lava kua mo katoria. I hono hua iti. Te mani whānau. Nā mai kotoa. Iai ngā mai whakapuna. Nā mo ui de lei. Lava no katoria. Lava e te whaki. Lama ai le ofa o to e ya nanta ko se ma pa nau ko atu ai waki le ya mo ofa ko ya pai e ro ofa ko pa te ta mai ko ni ta si na le mo ui ko le ko ba mo do ko na ai ko te ka ma te ni si asi ke ko se na ko ya pa nau o tala ko ni ko ta yo kon na sia le ko pare ko to pe ya no ko pe ka dia o no ma ye lava alea ke ko amala na ko ro o me pe ma le no ma ko palala ke o palala ke o wa ka ni pa na ko ni ke wa ke ni na ali e malo ko no ma mo ke mari ke del mundo o para que todo para vivir que allá vamos a ver el contenido vamos a ver cuál la piscina de todo como mucho hay tomar el de aplicar que como más la vamos aquí la vamos a dar para medio y apoyar a lo mismo no todo que hago el sitio que todo más que más que todo que Kata kolo napa
Itana. Aro pito le pai tapu dia le lei. Ya maro o toku mai e kola koe, o pamanan ko ti marto, a koko koe whanau, o kai, o kumau ofa, i kai ni ko te ofa e tāmi, ofa e tāina, ofa ki o tua, o te tau ni o ofa nā ni ofa mai atu. E ki tau tō, e ki wāku mai e mo ki te marto. Mo mua atu ki o tau api, e a to pero mua, ki a kai, ki tia tai mata, o ki mata o tō. Wakai tamai, alo melama di mana ini. We for him, house ya ke malu kai, pamawai kan pol na pa. Pipana, ono pa miao mo fitu mo fuma fitu ini, pa fitu ini mo kata ko mea kita ini. E ko e kutawa e hita kowi pererei. O ku ia a konai, o ku ngāhi matawai. Ia tonai o ku ngāhi matawai. Hoku tau hihia i kai pete masiwa. O ku ia a tonai o ku ngāhi matawai. Vesi whaasi, te nofo mahu e, te kai moenu pe, o ku ia a tonai o ku ngāhi matawai.
lo mo. Tanto o Cláudio fez